bw'umugusi. Buyamono kegima omurigereria bwensoko no kwegena kwa nebuna nigogendete buya boigo nigogendete kwegokia nemeroberi yaito emiansu kurugaiga Ensoko TV oboroso bw'omugusi chitariki 13 mutinyino yo 11 mwaka bw'echiri bubere 2025 na mwaka ni bw'echiri bubere 2025 amangana mayasenchera ero yo bwenge erietariane Linet Nyambane. Abo bisabo botuki korwa ase county ya Nyamira nigo bayotindokoire omubere bw'omusacho yomo oyotindoge gose oyoite na gutinde kwa bobisi ase nkayae etamanyeti. Abo bisabo nigo baika ase nkaya mesha kimainye imeye kenyoro kya Nyamwaga sub county ya Manga na guchakia omoroberi bwoko yotindokora omubere oyo ase bayoira wika ase nkendu ya Nyamira na guchaka obotuki kubwatekana nekikererete egekore kyoko korekana. Nyagosira ni garengo mwakili ase ensemo ya Busia. Kuna mahindi hapo mnaona, tukaingia kwa hiyo mahindi tukaanza kutafuta. Sasa tunaenda, mvua ilikuwa inanyesha mbaya sana, lakini tukavumilia, tukatembea hapo ndio sasa watu walipokaribia hapo pale nafikiria mumpitia hapo, wakajaribu kudunga walipata kumebaririwa. Sasa watu wakajiuliza nani huyu alikuwa anabariria hapa akawaja kwingine kule, a small section. So wakajaribu kudunga fimbo hivi, wakidunga moja hapa inaenda chini, wakiweka nyingine pale inaenda chini. So wakasema hapa kuna kashimo. Chifu akasema tafadhali hebu kuarusa hapo kidogo tuone kama kuna kitu. Kuarusa hivi kidogo mkono ikatokea. Sio kirefu kubwa, ati walimweka tu shimo ya futi 1.5 hivi ama 2. So tukaona mkono umetokea na harufu ikatoka hapo kidogo. Chifu akasema hebu fungua tena kidogo, tukaona tumbo, tukaona miguu kiasi, sasa tukasema yes, huyu anaonekana kama mjamando. Hiyo sababu tulikuwa tunatafuta mwananchi ambaye kwa sasa vile naonekana ni kwamba aliuawa na kazikwa hapa karibu na Poma, na imekuwa ni jambo la kero sana kwetu sisi kama watumishi ambao tunapigania maisha ya binadamu. Imeonekana ni jambo ambalo si zuri kabisa, na vile nimeingia katika Poma hii ni kwamba nilihusika karibu sana kwa kuwabatiza hata wengine wa familia hii, na bado jambo hili kufanyika limekuwa ni jambo ambalo limewasumbua sana kama familia. Vile mmeona wamehusunika kwa kumpoteza. Togotigaragabu ase amakweri yobotutukanu
Mubere bwo musacha oyomo oyo tamanyekaniti goikabono iga ni gotoka go Kenya nire nebyoge emambi yeritiko ria rero ase kenyorokia omochanga kiango imeye wodi ya bubamba ebunge ya bumochoge burabu nige kagere buna nigo omubere oyo oretwe nsemeyo n'abantu abo bakagere gusagana abanyakenyoro abo barenge kurwa amatanga na kubaura epigipigi no gukumia twabo kabono mambia twanyorero omubere obekiranga nerikoriria itaiga omubere onatanachire akabanyoro twari ganda sugurike togoreria sheto mbali tomero omubere tugutire para igitotanya korora ana bande dokumenti omubere ntoranyumanya buya lakini omwana oromoke uitire tari buanga antora mumanya bakabona taraba identified wana abantu baito besangaete kera antora manya muntu uyu ana mangana twarorira makongu tutana korora konya tukuigwa ono tukumira omubere iga kinonye no yokore taya igo itito omwana bwo muntu ngenje obegete njira oyokore taya tiga masabasabu aberu nanda ichangame ekogera akorete gento kyogukumi esanga sita abantu bakumeti baichanite batigire chigasi aba bagocha korigereria ikiara abantu bumna baro magino muntu raitwa nande oyo naitirwe nabandi mbaite twesa matanga gakio togosobe serikali tubekire botukio bonne mpaka gaje stomenyete otokorona gaitwa tinda muinda na chikomoyi nande ngumbu na ngumbu yende zeito nande nanyorere umusawo murabu itirwe taramanywa nande tararorwo twajere twanyorere kene muntu inaitire lakini wine korekana manyinga tayo gaite twakare tuga arjiro botinjire yachirenga abantu mbakire mioro kyangororo yakorokana abantu bari weta oyo bari kumera bamakore ibintu batagete nande dokumenti nsabu na toteneneiga rogora kega matanga nararoro abantu bari kurwa matanga butuko mbaite tunekibete butuko yo maka urwe bigi nabandi bagaitubo bari nyagitari boniga gotogo sabange serikali nyare komento burendi ansemeye na kubwati kumanyanga ngegendrete esengenjo bono banangi totete kubogori eseli soko boko goito totete tumanye serikali bwati na gotwari kibu na kumanya mono oyo itere tuga sobonge tokuruga bwase amakweri obututukanu abangina kurwa ase county ya Nyamira inseri buriria Nyamira Women Caucus nigo bagendete kurwa ogosegeta gochiasa abantu ba Nyamira wesokia asobonge na kwerikia buna abakichikura abaya erigokora amonchureria ase oburaibwe county eyo ukwana kurwa ase nsemo ya Nyabite chinga kibare kurwa gosegeta gochiasa abasaye ba agency kubwata chikura nigo baragwa na Pauline Kerubo Musigisi ase batebire county eyo ya Nyamira nigo iranite magega ase ensemo ya magenderero Asama dieta Stella ngorokwa korunoti mugirango endaiga buna Nyamira Women Caucus for Janua igo tuachira sobu amase nyinje yoko inyora ninganto bwate bakaba murabare nyumba batarabwate bibandi nantoga neti Nyamira yaitegororoke eruchitoro chiriera ireimi nigo toko imisaba muraba banyuomire igoro na rero na mambia batebia abakungu bari bonsi naba murabaria kwachumura babwate bibandi togendrete gochitanga nchiko bagora bunabanyina ba Caucus togendrete gochitanga tichiko bagora. Majina anaitwa Pauline Kerubo Musigisi. I come from North Mugirango Bumwaga Mwada. Kwa siku ya leo tumekuja kuungana na wamama ama tumejiunganisha na wamama Nyamira County mzima, every constituency and every ward iko represented here. Wamama sivyo? Our main agenda na wamama tumejileta pamoja. Tumeteseka. Hatuna mabarabara. Hatupatange mapasari. Hatuna madawa. Vitanda hospitalini ukiangalia unalia. Sasa ukiangalia our sub counties zile hospitali siko hapo. Kwanza kwangu mahali inatoka Bumwagamo, I'm crying. Yeah. Ile hospitali inaitwa Tono, ainanga facility, yani hatunanga madawa, hatunanga enough madaktari. So ndio maana tumeona wamama tuchiunganishe, tupeleke huyu kijana, tumulete mpaka Nyamira. Ukiangalia our 10 Cs, watoto wetu wamemaliza mashule, universities, they are out completely, wanakunywa madrugs, wanakunywa pombe. Sasa wamama hatuna amani.
Buna enchere yemo yokurututa ayagenderete ase bigambero anene ase bina biri barengeta abana bake bari bakoreire ubusaria gose bakorire emirimo bataraika emyaka yoguchaka emirimo wano ekiombe getari ge serikali gya International Solidarity Foundation inse yoborai bwa Deborah Nyambane nigo kiariganirie umusangirekano bene na bakorie emirimo bebigambero erigo chia kubamanya nabo igogosemia babwatani igoro yobwene bwa bana nabo igokwangoyi obokoreri bokuruegwa gose bori bokwenekia abana bunkonyora bare obwene gukwana nabararia emambia ya rero Deborah nigo asingerere gukwanera emiroberi ekiombe kikebegete erikwenekia abana bunkonyora bare obwene chingaki bakunererirwa. Kwa siku hii ya leo tuna furaha tunapoadhimisha mwezi mkuu ambao Kenya mzima inatarajiwa kuadhimisha inayoitwa Child Justice Month. Katika huu mwezi ni kuhakikisha watu ambao wanahudumu katika kazi ya watoto, wahudumu katika viwango mbalimbali vya kusaidia watoto kutokana na dhuluma za hali mbalimbali, wanakuja pamoja ili kuhakikisha kuwa kesi ambazo zimekuwa kwa court zimeweza kupunguzwa ama kuisha. Pia ni kuelimisha umati ama jamii kuhusu mambo ya child abuse and exploitation. Hizo ni dhuluma ambazo watoto wanapitia. Hasa Kisii County tumeona watoto wengi ambao wa umri mdogo kabisa wakidhulumiwa kijinsia, hata wakiweza kuwa defiled na watu ambao ni wakaribu sana. Mtoto mdogo mpaka wa miezi 3 ameweza kudhulumiwa sijui niseme kimapenzi ama sexually. Hayo ni mambo ambayo yanatusumbua sana, mambo ya kupasha tohara watoto wa kike ambayo inaitwa female genital mutilation, na pia mambo ya kuweka watoto kufanya kazi ambayo sio ya umri wao. Tunataka kuwa na siku kuu ya kuelimisha umati, za public sensitization, ya kuangalia mambo ya child justice, kuwa sisi wote wanahabari, wale ambao tunafanya kazi kwa mashirika yetu yasiyo ya kiserikali na serikali, tumekuja pamoja ili tuweze kuadhimisha hii siku. Ibarasa y'abagavana kubwaterana n'abakora imirimo ase sector y'obochenu kurwase county ao imeyense ritkoria rero nigo basioririo moroberio oyogochia kwenekia musubati taiyo ogoche gusirio bogima bwae gose goche gusirio mwana wa chinga kicho kuibora ibarasa yo boigo nigo baruro kuburia gochia serikali enene kwenekia omoroberi bwo bwenia osha ngokorore asaba subati chinga ki ba kuibora. Today's gathering is more than a lounge. It's a powerful affirmation of our collective duty, our shared resolve, and our unwavering belief in the right to life and the right to health and the dignity of every woman and newborn in all our 47 counties. Ladies and gentlemen, Kenya continues to face an urgent challenge. Our maternal mortality ratios remain above the SDG 3 target of 70 per 100,000 live births. And the neonatal mortality stands at 21 per 1,000 live births. While progress has been made, these statistics remind us that too many mothers and babies still die from causes that we know are preventable. Counties have involved or they have partaken to construct and equip modern maternity and newborn units that are rising in number in Kenya every day. Expanding community health system to ensure early identification and referral of pregnant women, recruiting and training skilled birth attendants, strengthening emergency and obstetric and newborn care, integrating MPDSR process into county health plans and accountability frameworks, ensuring that every investment made translates into real improvements in maternal
and newborn outcomes. I think I like this. Every woman, every newborn, everywhere. And I think that it should be a mantra that should stick to your head, to our mind when we live. Togotigara gabu asobochenu omuwaziri wobochenu Aden Duale nigatebire gwetania abakenya chimilioni 25 babere nigo berikirie ase omoroberi oshagwetera ase chisimi inse yo mwaka oyomo nigaya kwa naya ase geikaro kiege science gyakorekana gose geikare gyakorekana ase bintu byobobwene ime ya Africa ime ya county ya Mombasa omunyakerogo bwe body ya Mariogo Nesum John Munyu nigo arokobori gucha asabara iba Africa koigeka ase amariogo ne chanjo asaene kribuna orogongo rwa Africa nigo rokogora amariogo ebirongo emerongo kianda asokorosigwa kwa mariogo yu atebirenga nigo kore insemono. At the tab of their phones register with the Social Health Authority in the last 1 year. That's half of our population. So universal health coverage is a reality and a fact. If half of our population are registered, and in that digital superhighway, we have a component with the Pharmacy and Poison Board. Number one, nobody can dispense any drug in our country if he's not a pharmacist. We are at the moment importing 90% of medicines and producing less than 1% of vaccines. This is a critical weakness we must address as a continent. Over the past 10 years, Africa Medicines Regulatory Harmonization Program has been the cornerstone of our efforts, building robust regulatory systems from the national to the regional level through guideline harmonization and digitalization. We have reduced counterfeit and fake drugs in our country. Thirdly, we have introduced in our system an app called Track and Trace. So we can trace a particular product, pharmaceutical product. Moncho murigereria nigo tugukorera kurwa ase county gwesoto kwenda gwika ase county ya Kitui ase omorai bwense William Ruto airire taro ya magenderero ase county eyo na kubaenekeria abamenyi bense meyo gocha kubarwa seri chipara chinyomba cheri gorire inse chichiro ne chinyomba choboraro gocha sabarokigwa ase boiga bwatokire chi title deed eribwe ya mone chimisano gocha sabamenyi be county eyo. Mimi nimefika hapa leo kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya Kitui County pamoja na Mwingi pamoja na Kamuongo. Nyinyi mnanisikia? Na nimekuja hapa mambo matano ya muhimu. Na nataka mnisikize kwa makini. Si namna hiyo? Jambo la kwanza, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya barabara yenu hii. Tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, tutajenga hostels. Mimi nimekuja kuwaambia watu wa Kitui, serikali ya Kenya tumetoa 15 billion shillings kupitia kwa housing fund, ambayo sasa tutawajengea nyumba 6,000, tujenge soko 11, tujenge hostels ya watoto wa hapa 6,000, tuhakikishe ya kwamba hii Kitui inabadilika. Muliniambia ya kwamba wananchi wengi hapa bado wanaishi kama masquatter. Mtu anaishi mahali lakini hana title deed ya shamba yake. Leo mimi nimekuja hapa na hati miliki 15,000 ya watu wa hapa kwenu. Na gwikiraga bwo murigereri bwensoko no tugukorera amaya yechinsa 10 century yo bwenge kwani abaya bari bane kinga eriogi ne chibicha ngo gwikirira century bwenerete kokoganirio gendere gutwara oborigereri obuya ekerongo gutigase amagoka endoche Edwin Nyang'au agendete kwiyarigania erinde achigukungoria amareko genda gutwara oborigereri obuya erietariane Linet Nyambane.